Baka, kaj ti je ova zelena boca? Izgleda kao otrov. Što je to? Ma kakav otvor, daj prvo mi kuša ovo. Je li dosta slano? Je, fino je. Fino je. A šta ti je to? Šta je to? Ajme, Izgleda grozno. Ne, ovo ti je lijek, spasonosni lijek za reumu. Ja sam te neki dan nešto čitala na internetu i ovo mi je iskočilo van. Ovak, reklama za Reumax, anti-Reumax. Gdje si to? Lijek protiv reume. I naručila sam ti ja za Didu i za sebe, znaš. S globovim da su u zadnje vrijeme... Ti si to platila? Pa naravno, naručila i platila. A bila je akcija i onda sam ti ja naručila 20 boca. 10 za Didu, 10 za mene. Pa nisi normalna. Gle, ali to ti samo iskače zato što si tražila nešto, vjerovatno. Da. Bako, jel ti vidiš ovo... Super je anti-Reumax, spasonosni lijek za reumu. Ali ne piše ni tko proizvodi, ni gdje, ni šta ali je u ako ga tome, možeš ti ne znaš naručiti, što je u tome. znači Nisi da ga pila možeš ovo, i valjda. dobiti. Nisi valjda pila. Pa ne, to je za mazanje. Nisi se mazala, valjda. Ma ti ne smiješ to raditi. Ali mogu ja probati? Nemoj slučajno to... Bako, lažni oglasi i lažne reklame mogu izravno utjecati na naše novčanike. Moraš paziti. Dakle, u prevarama im uvelike pomažu računalni softveri i algoritmi koji funkcioniraju tako da te pronalaze i ciljaju na osnovu onoga što si ranije pretraživala preko interneta. Razumiješ? Recimo, na primjer, ako si na internetu pretraživala pojmove vezane uz bol u zglobovima ili reumu, softver će to uočiti i ubrzo će ti se pojaviti reklama za najnoviji efikasan preparat za suzbijanje bolova u zglobovima ili reume. Ovako, postoji ti nekoliko znakova i savjeta za uočavanje i prepoznavanje lažne reklame ili oglasa. Prvo, izgleda i zvuči predobro da bi bilo istinito, pa vjerojatno i nije istinito. Drugo, u pravilu se ističu samo pozitivne vrijednosti proizvoda ili usluge. Moraš potražiti informacije o mogućim negativnostima ili ograničenjima koji su obično navedene sitnim slovima. Uvijek su navedene sitnim slovima. Treće, pripazi, slika i opis proizvoda možda ne odgovaraju stvarnom stanju. Četvrto, tvrdnja da je nešto besplatno obično znači da nije besplatno. I peto i najvažnije, ako postaviš dodatna pitanja proizvođaču ili oglašivaču u vezi nekog proizvoda ili usluge, a on izbjegava dati jasan odgovor, onda vjerojatno nešto nije u redu. Budi oprezna, moraš pitati ili mene ili nekog tko zna više, tko se razumije u to.